I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ću da vam pokažem jednu jako dobru aplikaciju koja zamjenjuje 14 popularnih messaging aplikacija ili ti aplikacija za konverzaciju sa prijateljima ili društvom ili nebitno šta i organizuje sve to u jednu platformu. Dakle, a ta platforma se zove Franz ili kako god, znači nisam siguran da sam lepo pročitao, ali nije ni bitno. Znači, ovo je jedna nova aplikacija koja, eto, to za to služi. Ali nebitno, evo sad vam pokažem prvo kako da skinete tu aplikaciju. Dakle, ako odete na ovaj sajt, link ovog sajta ćemo ostaviti u deskripciji. Dakle, odete lepo na ovaj sajt, spustite dole i imate ovdje Download Franz for Windows. Nisam siguran kako možete da skinete, aha da, evo, dostupno inače za Windows, Mac i Linux, tako da vi skinite u zavisnosti koji Windows koristite, recimo 64 ili 32 bita i Mac ili tako dalje. Znači, to sad nije bitno. I kada se skine taj program, jednostavno upalite ga. Što se tiče same instalacije, dakle, dobit ćete zapravo WinRAR file koji morate da ekstraktujete i kada ekstraktujete jednostavno samo kliknete na ovaj Franz setup i on će sam da instalira. Znači, ne trebate ni na next, samo kliknete i pojavit će vam se ikonica na desktopu i vi je startujete. Dakle, kada sam je skinuo, evo kao što vidite ovdje ima 14 aplikacija koje služe za tu konverzaciju sa prijateljima. Ja iskreno pola ovih aplikacija ne znam, ali evo recimo znam Messenger, znam Whatsapp, znam Hangout, Skype, Steam chat ili tako dalje. Ali nebitno, kako ovo funkcioniše? Dakle, izaberete recimo Messenger i kada kliknete ovdje izaberete kako će se zvati ta kartica koja će da se otvori. Dakle, ostavite jednostavno Messenger da ne bi pobrkali šta je šta ili stavite poruke ili nebitno. I ovdje možete staviti da li će da vam stižu obaveštenja na desktop kada se nešto desi, to je zaista jako dobro. Ili da stavite da se ne čuju zvukovi u samoj aplikaciji ili da se čuju. Dakle, mi idemo ovdje Add Messenger i kada ste to kliknuli, pojavit će vam se ovdje Messenger kao na Chromu, dakle kao prozor na Chromu, tako će vam se ovdje otvarati, recimo kliknete Whatsapp, idete Add Whatsapp i ovdje kliknete ćete šta odgovara. Sad jednostavno treba se ulogujete na Messenger i to je to, sada će nam stižu obaveštenja i to je sad ekstra. Sad, ova aplikacija je dobra za ljude koji provode dosta vremena za računarom. Sad, još jedna stvar da vam kažem, nisu dostupne sve opcije. Recimo na Hangoutu ne možete da, ako otvorite Hangout i kada se ulogujete, ne možete da obavite telefonski razgovor. Znači, to je jednostavno dalje zato što je trenutno, da nisam rekao, i aplikacija još uvijek u beta verziji, dakle još uvijek je u izradi, developeri ili programeri i dalje rade na njoj, tako da te neke opcije nisu tu dostupne. Također, aplikacija nije baš nešto idealno optimizovana, baš zato što je još u beta verziji. Čak možda, nisam siguran još, ali da li će ova aplikacija biti dostupna za Android uređaj? Iskreno ne vjerujem, jer jednostavno onda ne bi više mogli da uzmete na Google Chromeu, mislim mogli bi da uzmete Hangout i ne na Google Chromeu, pardon, na Google prodavnici ne bi imalo smisla skidati Whatsapp i sve to pojedinačno kad bi mogli skineti ovo. Ali nebitno, to nije tema za ovaj klip. Dakle, dostupna je trenutno za Windows, Mac i Linux i dalje je beta verzija, programeri rade na njoj. Da li će biti dostupna za Android uređaje, nisam siguran, ali nije ni bitno. Tako da, eto ljudi, to je bilo to što sam htio da vam pokažem što se tiče aplikacije. Evo nešto u vezi kanala, znači prešli smo 200 suba, hvala vam puno svima koji me podržavate. Ako vam se ovaj klip dopao, ostavite like, share, subscribe, posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranice ćete imati u deskripciji, tako da to bi bilo to i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!